Ka Seng Samla mulai pelun, ka kentui ka Deputy Commissioner jong ka East ka Hills District, ka kong isa wanda lalu, ban wengno ka jingyay ot bat iban nambar ki kalikamay. Kenang bakan ya bianglut nagamta ki paitba anulit nangwan, bat kumjuru nagamta kinunya kalikamay. Ba Samuel Biam Presiden ka Seng Samla mulai pelun, haba keren syaklar petai kubor, hadin ka jingyay kandu i ka DC, haka sengi balang, ulong bana ka jingyo ban kamay tang laisin haka sitayo, kalabu jingyay ikinunya kali, baru ikipai ba nolai nongwan. Upan pauru kumbaga jimpang ko bet kala nanduna hapo gejala. Kaseng kala sengudai ban plait no kajing ot bat iban nambar. Kena makan kata kam tami kinolai nongwan. Namarkat kum kajing jungu. Bakidon ki kali kamai kibashim kaju kador wata baki tep tam nak balpan baik aka sarkar. Uye turu bana kaliang kadisi kalong. Baya kajing keren ban weng no kajing ot bat iban nambar. Kalaya cekmat bat ansa penbenano sian alor kani. Jiman di kenduk kujungi nak kalian kesang sama mai pulen ya isi lagi isi hasil kedai halor jang kini ke jang kedua pemur jang kepai kali ya kapa niyok sibun ki komplain na kiri pai ba aku bedi ba kecik som kali namar ba kiri pai ba ki pensau sengi ba nyiru imat ya kata ba ya kini kecik sim tubu yang ka ya kedua pai kali ba ngi sutho ya kecik ya jang kini ki driver lokal taksi Tengi layak keren pun di iba edisi nggak ada stress sama iba nggak ada percaya bahaya kita kerja ya kalau dipakai bagi kedua kata kalau mah kalau ide iba kedua dan kebaik kali nomor tu kalau mentahi di driver lokal taksi beli kio ban kamai tang license dia dah ide iba kini nak kalian kejungi ngilah stress edisi walaupun lu penuru katuga kejung penyai kejungki ya kini kiot an event number nomor tu kalau mentahi kini kadang apply untuk mentah ya kini lokal taksiแต่หอยอินสุทุเอกจิงเอะยังที่บางทียอกันกำไมตั้งไลเซนส์เดียวแต่กี่ยอขบูมันชิมบางทียอขบูแต่ก็บางชิมดอร์ไปกะลีกับเฮียบางไอ้ทุยที่งับไปบางยิลับบางยิสุ่นกระดิ่งไปมากkalau bah lada tap sawmat tu itap kisim hak dor ke bah example na maulai na on na po mat crunch po maulai puterpom jadi example mo kata kisim lai futun ka ki ong bah ni hap tap tang lai ngot la ni sawmat henry katum ke bang i katum ke bang i snow bagi pribadi bak kita semua sini kalau mbak kita menerima kisim hak dor lai ko kejuk ke destan tekani kadi ke komplain ke bagi yo dapat bak benda kali yang nawang beli kisim kum ni ngimyo tu kamai ngiyo kamai tang license dia dah bidi bukan di bentak on an event number mai tu iki ngila keren ya ngila ya keren ba DC ba lakum nukum nuru abang isu tu ik jeng jeng ini driver lokal taksi nomor maki ki im nak dikakap ngila keren sai se ing ong balap nukum nuru kin hab ban exam lo ya kani dan kalian kejung i ong ba ya kani kakam kelanang proses mentah kesengihi nak kalian kejung in remind yang sebuah ke department basian dia kene ka odd and event number hadir bagani ka covid case kelanang hiar nak kesengi basian kene ka odd and event number nak mentah ke lokal taksi kan salah no kene kan sepenuhnya nak tujuan nak kalian jong DC bat ka transport department dah habide yang berkedor juga ya habide bagani kedor juga baik kali ke ba ki sakta gila keren bahaya kene ru ba lada kadang kejing pelait kum dia ki driver lokal taksi ini lokal taksi kinjok ban kamai lai loi kinjok ban kamai be indrus ni takemon kiru ki ban sutho kenya kejing jeng pai ba pa example kum mai fi men nama na po mat kan po malai puterpom lada ki penhiar nak dor lai putun ka hoi nak kata jeng ki dor jeng puter mah ki pendiat untuk lada ki penhiar nak tang arpo ru sai pai ba mun suho yo kata nama ki pai ba ki ong ni lada kahir nak tak kendiat lu sutho kejing driver lokal taksi lu ya kata ki pai ba kun suho ye tengi kerpat lu yang driver lokal taksi bakin suthu lang yang kejing hadir ba nak kalian jong DC in sepenuhnya ya kedudukan dan pelait no ya kini on event number tekani kejing ba ki pai ba ki pensau sengi amar kum ki nangkit kam bukit ba ya kan kia kesan pai ba ni hak ban pensau segi syaki bor bahalor ya kini kejing te kini ya kedua tahap ini ba kini ki bos saur ya kini ki bos saur ni thu ing la ya komplit ba ya kejing long klub akor kejing ki yang kat habaman ki penhap senjata kat habaman bat kedor jong kan ka kedor bai song bosu mai thu kini kisim ke bulang kisim kuma sim ke driver lokal taksi tekani kadi ke bangimla bani hab dan kalian i DC ila amba insa thoa ya kani sha i director jong muda bat sen kini ru insa kendu ben baik kini kejing ya kenapa kini yo ban sim ke bu ni tekani kadi kejing ya ke baki pai ba ya tentu ban kalian kini Iwan ban stress ya kani kebenta nomor ba ni hab pengkat nang benta pai ba nomor ba kum kolong benta tisu tu ba
Kakam kejam kam dabiang, kakam ai keji kam dabiang ni kiri pai ba, ham tam ba babela kan ban hap som kali. Tang nak kenal jong kodor jong pai kali. Ai tu dan ki bentali ba gupi ki mlak su poi su jaga tre ki mlak su ni tre jaga benta. Kam su jaga nama kan karem pelat kodor pai kali. Dah habis begini ke benta, ada ke jing syak tak ba mobil ni lak semua kata. Dan kalian edisi ila ai ka jingkular, ila ai ka komitmen ba kin sistem kiam hai kan kemat. Lakadai bangin ya trailang lakadai bakin kin direct ya ke RTA ya ke traffic police bakin lihat ya ke badengkam kena kata kadai jingkular ke jing disi bakin sim kai kan